Police Service, IFS Indian Foreign Service, IAS officer, IRS Indian Revenue Service. Emite tu khanga hin 90% is gated hi mai tawin jing jong le a decision le a board ji jong aki het the mi lai mo certificate ne na ding mai le job mo na ding mai ki ini apa in ko ten le khai in sim sa to pe win a sim sa in class 8 9 10 11 12 ai lo le graduate ti hin a hin chai win jing jong le ho le khasimi motive khat bo hi a motive so job mo na ding mai I bolo win ithan obje hi lo le chuti khati khonu le kabol he ti get it powin chi ja hi atam lang hi ten jong na nai chai ji win 12 to from chen degree 1 to event le population ratio to event dong le to maman lai ji in good day event le tam na hi educated basic poina national level international with sawi on basic poina chi ja mo lungya lai le kha sinu le government job in mute de ding tia mo alung tu na ya cha mo an pilu ma dawa nya pa in ko kha wa na in ko kha wa etia chi on no cheda mai thanu na pa ai mi lim kisan ai lo le na hello lim kisana yon dong ta jo tu khang to jo te lung ge hi ka chanu ka tapa in job ane ga society adinga bol the ai ta ti lung ge le ane we mante dai ti lungyal le pa lungyal hi chapa ka sunu in job ane the society adinga bol the mante ai dai ti lungyal hi ane win ile ka sim lo aga ka ni mo dai ti lungyal aput na lai win government job ne lo la pan na me ta bang ki so ji ama ho lungyal banga hi thindi lo ta kha nei emi society ho adi chei mi the society adinga epidemic link pe na to ai generation ai chi it's man se di hello le khan to ne kulang pe de government job se mo na ding tialum tu lai ta wan disadvantage thum pome khat na chole individualism mindset abana creativity mansa aman sign unemployment rate ng tam che khat na individualism mindset elia dinga lungia po example like say to like change do da ko bang khat chu yo ga mai ho lagi net le na startup entrepreneurship bol he na tom he na lai cho ken wang he jong ka he lai jing jong le khat wang hom te ning ka ta sini igam ba hi te ka bang na how keep enterprise he lo le concession and the man sa ting le sports lang ho and focus lo tu lang awang sports lang event ni ya kha im khang ya na ai ko music lang hian lang adang athletic sports dang isai le sida ai overall nation no hi affect in tu pang kana hi India event le Olympic ang performance soi mo se na la na nikum 2007 nikum last Olympic ang India te performance gold medal khatang mo lo cho it's hot bang hi society la wa hi Korean lang eo society in particular I mention le so hi the focus lo je wa hi overall country of affect zina iti hi inia wa pana ithep na khat yong chu thupi ta kila thei to lo che konung lekin professional career ka nei de ti yong thei to lo na le kha jing se chu focus le kha system yong le government job se pi ta Google startup ko ta bang kala ga se le chota bang India yong from te na lai in particular AMI society awang chu yong lo lai he na to bang khat chu emi na steam ho na organization lang music band theo bel na ai lo le music band simuan na lo le concert ho na organize le organizer ho ding ho na khan to nam chong le ni pi ding ho thanu na zo la mo ni ho mo la mo ki ho na cho